F'pajjiżna madwar 400 tifel u tifla li m'għandhomx trobbija f'familja jew dar, bosta jgħixu f'istituti reliġjużi. Hija din l-ammissjoni tal-Ministru tal-Familja, Ħarsien tat-Tfal u Solidarità Soċjali Michael Falzon fl-indirizz tiegħu waqt Konferenza Nazzjonali dwar il-Fostering. Konferenza li ttelet mill-Fondazzjoni għas-Servizz tas-Sigurtà Soċjali issir filgħodu fl-Università l-Antika l-Belt bit-tema I am not my behavior. Fil-konferenza rriżulta wkoll kif iż-żieda ta' 15-il foster carers ġodda f'dawn l-aħħar 3 xhur mhumiex biżżejjed biex ilaħaq mad-domanda dejjem tiżdied għal familji li jrabbu. René de Bott, konsulent Olandiż dwar il-ħarsien tat-tfal u żgħażagħ, tkellem magħna dwar l-importanza tal-fostering għal ħarsien tat-tfal. There's a very difficult word, deinstitutionalization, DI. That's a worldwide movement that we are reconsidering what is in the interest of children that cannot stay with their birth parents. In the past, those children went to children's homes where they stayed for many years, but we have more and more knowledge about what's in the interest of children. For sure, part of the children will need residential care because of the specialist treatment that they can get there, but most of them just need a new family. A normal family in a normal house, that's the best way to help children that have been traumatized because they cannot stay longer with their birth parents. Il-konferenza saret ukoll fl-isfond li f'dawn il-jiem għaddejja diskussjoni fil-Parlament fuq l-att li ġie dwar il-protezzjoni tat-tfal fejn fost l-oħrajn, il-Gvern qed jipproponi li r-responsabilità tal-kustodju tat-tfal bit-trawma ma tibqax taħt l-istess Ministru, iżda tgħaddi għand żewġ diretturi ġodda. L-att propost jistabbilixxi li direttur minnhom ikun assenjat il-portafol tal-protezzjoni tat-tfal u l-ieħor tal-ħarsien tagħhom, saħansitra b'saħħa investigattiva u eżekuttiva.